Коли закончена роботна акція, а младі, котрі ще жадають дружити і істочашні робити за добробут та єдної локальної заєдниці, можуть ото предложити у Ruskim Keresture na međunarodnim volonterskim kampu, ktorý še otrima od 17. po 30. август. Cilj každého medzinárodného volonterského kampu u Ruskim Keresture pomognu z lokalnej zajednici i na tot sposob zljepšati zjohovi patrunok. I toho ljeta učašníky medzinárodného volonterského kampu, ktoromu hlavni organizátori i nositelj projektu Turistične združenje Ruski Kerestur budu še namahati, že bi porobili šitski zaplanowani roboti i za sobą ochabili stredok u kotrim bude prijemnejše prebuvac. Máme bardzo dobre sotrudnictvo so cerkovným odborom, ktorý zadovoljný zo prešloročnú akciju porajenja starej časti Temetova. Takže i toho roku bude tako dluje trvati ta akcija. Zo zovodu sme še tiž tak dohvareli, jak je prešlo roku, poneže im treba obilic muri, kotri taki šivi, ta ih tako zljepšati i ukrašiti zo veselima farmi, bo zažljem to dzeci. Bude i porajanje bazenu, ali barže i bazen bude jak rozvaha za volonterov, gdje ih našo ribare povoža po kanalu i tako da še ošviža u kanalu i tak. Сотрудництво ще отримує з місну заєдницю Ruski Kerestur і ще з javnim komunalnim podprijemstvom Ruskom. Oni prešlого року dali povedzme farbi za farbenje toho tak volaného baby parku. Mi po projektoch, co dostaneme sredstva, uglavnom toto tak nachodzíme še s nacionalnim sovitom, odbor za, u stvari, robotne celo za mladih nam isto toho roku obezpečalo sredstva, takže dom, že bude tak teľo, kjer nam potrebne. Za teraz še prijavili volontere zo Španiji, Turskej i Rusiji, ali tih njoh še občekuje najveći prijavi. Tiž máme 5 slobodnih mesta za volonterov, kotri prihodza, da naj tak povem, zo zboku, znači zo Srbiji, a mi to ti mesta čuvame za naših mladih Rusnacov, kotri nje zo Ruskog Kerestura, bo to ti 5 mesta čuvame jak zmescenje u internatu. Za teraz nam še jeden hlapec prijavil zo Horvatske, zo Mikloševcov. Prijaviti še za volonterski kamp možu gumnje osobnje, znači prejk Facebooku Ivan Kanjuh. Ja vas povolujem ščiro, že biste prišli, poneže to je jedna prekrasna nahoda upoznat novih ľudzoch, vežbať anglický jazyk, nieljem anglický jazyk, ali hoć ktorý druhý stranski jazyk. To nie hańbce še, to nie jak dejaka ekskurzija, gdje máte profesorov, pedagogov i tak dalje. Znači to mladi za mladih robja, ja kamp lider, popri mnje išće 3 djevki budu voditi tot kamp, znači oni išće mladši od mnje. Takže jednostavno nie obávajte še, nie haňte še, chybajte. Djevčata, kotri budu pomagati hlavnomu liderovi kampa, prešlih rokoh boli volonterki, a z kampu maju krasne pečatki. Я вже була на кампу деякі 3-4 роки, як учасник, а то роком нагоду бузи колідер, тобто допомагати Іванові у лідеруванню, і я і ще 2 пайдашки. A mi še pas pačemo za učašnje kampu, zato že jak zaobideš novih tovarištvah i še sam u kontaktu s taskim to prešlo roku, druženje, slobodni čas fino ih hasnuješ, zato že rozpusta ma već slobodnog času, to mi odlično. Kažu mi preporuča da pride. Doris? Tiž tak fino ih hasnovani slobodni čas, nije doma za kompjuterom, ali še družime, robime, naučili smo da co nove robiti, tak. A popri tim, že ste naučili novi roboti robiť, vi upoznali i novih tovarišov z drugih žemov, hej? Či to nahoda, že bi ste može budzi uvežbali dajaki stranski jazik? Hej, engleski vše vežba, zato že kaže zna engleski, a naprimjer kada to prizo z turske, abo z poljske svejedno, tam može vežbati to, možeš ući, že ti ih učiš rusinski, a on tebe naprimjer neki strani jazik. Tak sme i tako doznali neki novi slova na stranim jeziku. Toho roku na žurki kotra bula Summer Open Air Party na bazenu, zjavili še mladina, kotra prešlih rokoh boli učašniki volonterskog kampu. Takže to je jeden bar veliki plus, znači že rezultati volonterskog kampu tu i vidno ih. I teraz nam treba u šljujucih rokoh obezpečiti novih mladih, kotri budu dalje učestovati u jednih, žurkoh, organizacijoh, ljebo
dejakih vekših projektoh. Волонтерски центар Војводини, пак Друтенорум и туристичне здружење Руски Керестур јак организаторе кампу, будуше намаат, že би волонтере по прироботни часци мали добре организовани и шлебодни час. Зместење за волонтеров у дому за школяров обезпечела школа Петро Кузмјак.